Rešeni zadaci koji su dati za pripremu za ispravljanje ocena. Dakle, u prvom zadatku treba dokazati da su dva trougla slična ako jedan ima uglove 54 i 38, a drugi 54 i 87 stepeni. Trouglovi su slični ako imaju sve uglove jednake odgovarajuće i odgovarajuće stranice proporcionalne. U ovom slučaju gledamo uglove i treba izračunati treći ugao. U ovom trouglu gamu, treći ugao, dobijamo kada od 180 stepeni oduzmemo zbir druga dva ugla. Oduzmemo zbir druga dva. Zašto? Zato što zbir uglova u trouglu je uvek 180 stepeni. Dakle, važi alfa plus beta plus gama je 180, pa jedan nepoznati ugao dobijem kad od 180 oduzmem zbir ova druga dva. Dakle, gama je 180 minus 80, 92, pa je onda gama jednako 88 stepeni. Dakle, ovaj ovde pri vrhu će biti 88 stepeni. A ovde treći ugao beta na isti način dobijam kada od 180 oduzmem druga dva, a to je 87 plus 54, mada već vidim da nisu slični, jer ovaj novi koji sam izračunao je 88, pa su jednaki, 54 jeste, ali 87 nije, moraju sva tri ugla biti jednaka, dakle ovi trouglovi neće biti slični, ali da vidim, da proverim da slučajno nisam negde pogrešio. Beta je 180 minus 141, a to je 39. Dakle, dobio sam da je tu 39, pa ovi trouglovi nemaju iste uglove, što znači da trouglovi nisu slični. Nisu slični. Ako se dobije da su uglovi, sva tri ugla ista, onda su trouglovi slični i pokazali smo na osnovu stava U da su slični trouglovi. U drugom zadatku imamo dva pravougla trougla. U prvom su date katete A je 6 cm i B je 8, a u drugom je data hipotenuza 15 cm i rečeno je da su trouglovi slični. Kaže, treba izračunati, da vidimo šta, treba izračunati stranice ovog sličnog trougla A1 i B1 se traže. Dakle, pošto važi da su trouglovi slični, ovde je hipotenuza C, u bilo kom trouglu, ako su slični trouglovi, onda su odgovarajuće stranice proporcionalne. A naprema A1 je B naprema B1 je C naprema C1. Samim tim i obimi će biti proporcionalni, što u ovom slučaju mi ne treba, ali da napišem ukoliko u zadatku se slučajno bude tražilo. A je 6, B je 8, C je 1. Da bi uporedio moram neke dve odgovarajuće stranice imati. Ja nemam ni A1 par, ni BB1, ni CC1, ali C na osnovu Pitagorine teoreme mogu izračunati jer je trougao pravouglih. Pa računam C na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat, C na kvadrat je 6 na kvadrat plus 8 na kvadrat, C na kvadrat je 36 plus 64, C na kvadrat je 100, pa je C jednako koreni 100, odnosno 10 na kvadrat je 100, pa važi da je stranica C 10. Pa sada mogu. A je 6 naprema A1 je 8 naprema B1 je C 10 naprema C1 je 15. I sad ću povezati, ovde imam obe poznate, ovde samo jednu, dakle rešit ću ovo ovde, ovu proporciju, ću rešiti da bi mogao da dobijem stranicu B. Dakle, imam šta? 8 kroz B1 jednako je 10 kroz 15. Unakrsno ću pomnožiti, znači ovaj s ovim, ovaj s ovim, to znači 10B1. 10B1 je jednako 8 puta 15, pa B1 je 8 puta 15 kroz 10, mogu da skraćujem, a mogu i da sračunam, to je 8 puta, aj skratit ću, tu je 10, tu je 3, tu je 2, pa ću još skratiti ovo i ovo, tu je 4, 4 puta 3 je 12 cm. Dakle, dobio sam da je B1 12 cm i na sličan način ću dobiti iz ove druge
proporcije, znači ovdje mi je poznato A1 i A1 nepoznato, pa ću rešiti da 6 kroz A1 je jednako 10 kroz 15, opet unakrsnim množenjem, 10 puta A1 je 10, A1 je jednako 6 puta 15, A1 je onda jednako 60, 6 puta 5, 30, 90 kroz 10, a to je jednako 9. I dobio sam obe stranice koje su bile nepoznate, 12, 9 i 15 i ova. Provjerit ću Pitagorinom teoremom da li važi ili ovaj mora biti pravouglji ako je ovaj, pa su slični. 9 na kvadrat 81 plus 144, 225, korijen iz 225 je 15. To je to, dakle zadatak je dobro rešen. Sljedeći zadatak je ortogonalna projekcija dužina ravan. Pa kaže imamo jednu ravan i dve tačke van te ravni. Ortogonalna projekcija na ravan tih tačaka je pod pravim uglom data. Ovdje je jedna duž koja se projektuje na ravan. Da vidimo kako se što zove. Ravan je pi. Stranice su A, B. Projekcija je A', B'. Ovdje ćemo staviti neku projekciju. Ovako. Duž se projektuje u duž, koja može biti iste dužine ili kraća. U ovom slučaju je kraća. Napravit ću ovdje jedan pravougonik, jer će mi trebati tu pravouglni trougao za izračunavanje. To već znamo napraviti, jer sam pročitao zadatak, a vama ću ga sada pročitati. I kaže, ortogonalna projekcija duži AB na ravan pi je duž A'B' koja je dugačka 24 cm. Ako je A udaljena 2, a B 12 od ravni pi, izračunaj AB. Dakle, ortogonalna projekcija A'B' je 24, a ove duži sa strane su 2 i 12. 12 je cela ova, a 2 je ova. Dakle, ovo je 2, a onda ovo parče, tu ću obeležiti neku tačku C, ova duž BC će onda biti 12 minus 2. Znači, od cele oduzmem ovaj deo, a ovo mora biti isto jer je ovo pravougonik, znači tako sam napravio, jer je tu pravougo, tu je pravougo, tu i tu je pravougo. Dakle, ovaj pravougonik ima iste strane 2, 2. Pa od 12 kad oduzmem 2, tu će biti 10. Ne izgleda tako na crtežu, ali to je tačno. Znači ovdje je 10, a pošto je ova crvena duž sa ovom crvenom A'B' jednaka i ona mora biti dugačka 24. I tu smo dobili onda jedan pravougli trougao. Ja ću ga izdvojiti ovdje, ovako je treba da bude, ovdje 24, ovdje 12, a traži se dužina duži AB, to mi je neki x, ortogonalna projekcija u pravouglom trouglu. Dakle, ovakva je skica, duži A i P su sa iste strane ravni pi i izračunat ćemo sada Pitagorinom teoremom. X na kvadrat je 24 na kvadrat plus, nije to 12 nego je to 10, plus 10 na kvadrat. Tu ću ispraviti. Gdje konica? Tu je, evo ga. Tu sam loše napisao, to je 10, znači ja sam stavio celu 12, ne treba, treba mi samo ovo parče, to je BC je tu tačka, dakle to je 10 i sada dobijam da x na kvadrat je 576 plus 100, izračunate 24 puta 24, a to je 676 i sada mi smo već rekli da neke vrednosti bi trebalo da znamo na pamet, a to je 576, da je 24 na kvadrat, 625 je 25 na kvadrat, a 676 je 26 na kvadrat. Ako ne, morate da pogađate redom ili da nastavljate na činioce pa vidite tako koji je kvadrat. Sljedeći zadatak je rešiti jednačinu. 5x plus 4 jednako je minus 2 minus 6x. 5x tebe nepoznate, da ima sa iste strane jednačine, plus 6x, dodajem 6x levoj i desnoj strani, pa će se tu potirati, a tu će biti plus 6x, odnosno ovih minus 6x prebacim na drugu stranu, bit će plus 6x. Jednako je, minus 2 prepišem, ovdje uzmem 4, pa i ovdje uzimam 4, odnosno prebacim broj plus 4 na drugu stranu, on menja znak, bit će minus 4.
5 i 6, 11x je jednako minus 2 minus 4 minus 6, pa je x jednako minus 6 jedanaestina i to je kraj zadatka. Još jedan zadačić, lagan, samo ovako jednačina sa razlomkom, pomnožim celu jednačinu sa 2, to znači i tu množim sa 2 i tu će se dvojka skratiti, x je jednako minus 8 puta 2, x je jednako minus 16. Ili samo dvojka tu deli, s druge strane će da množi. Ovo su pravila i onako kako bi trebalo da radimo. I ovdje smo trebali isto. Dodan 6x, dodan 6x, pa se ovdje potire i onda je ovdje plus 6x ostalo, a isto sa dvojkom i tako dalje, ali možemo praktično prebacivati pravo s jednu na drugu stranu i menjati znak. Peti zadatak je malo komplikovanija jednačina u odnosu na ove dve. Pomnožit ćemo celu jednačinu sa zajedničkim imeniocem za 9, 6 i 12, što je u ovom slučaju 36. Sa 36 množim prvi, množim drugi razlomak, množim treći i ovu jedinicu. Kad se skrati 36 i 4 ostaje 9, sa 6 ostaje 6, sa 12 ostaje 3. Dakle, 4 puta, tamo gdje je dugačka razlomačka crta, obavezno ide zagrada, plus 6 puta 2x minus 1, jednako je 3 puta 3x plus 4 i minus 1 puta 36 je 36. Ovaj red možete prepisati lepo 36-icu ovdje iskratiti. Ja nisam jer nema mesta, hoću da mi stane na jedan list. Sad primenjujem distributivnost, množim četvorkom oba u zagradi, 4x plus 4, pa plus 6 puta 2 je 12x minus 6, 3 puta 3 9x, znači svaki od ovih množi svaki put, 3 puta 4 12 minus 36. U ovom slučaju nismo imali negativan broj koji množi, da imamo negativan, recimo minus 6, onda bi bilo tu minus puta minus plus 1, to je najčešća greška koja se dešava, ovako ne možete tu da pogrešite. Nepoznate su 4x plus 12 sa leve strane, a s desne strane je bilo 9x, prebacimo, odnosno oduzmem ga s desne, pa moram i sa leve. Nema više nepoznatih, prepisujem 12 minus 36, a brojevi plus 4, ovdje ću da ga uzmem, pa moram i ovdje, to je prebacim na drugu stranu, menja znak, i minus 6, s druge strane plus 6. 4 i 12x je 16x minus 9, 16 minus 9 je 7x. Je jednako 12 plus 6 je 18, minus 4 je 14, 14 minus 36 bit će minus 22. Još jednom da proverim. Ovo je 12, minus 36 je minus 14, minus 18. 24, minus 4 je 20. 4, 28, 22. Dobro. X je jednako minus 22 kroz 7. Znači, pomnožim celu jednačinu sa 1/7, odnosno delim sa 7, svejedno, može i tako. Kad podelim sa 7, tu će se 7 i 7 skratiti i ovdje ostane minus 22 sedmine. Sljedeći zadatak je nejednačina, rešiti nejednačinu. Ovdje je kvadrat binoma, rešavam ga po formuli prvi na kvadrat, to je 2x na kvadrat, plus 2 puta prvi puta drugi, plus drugi na kvadrat, minus, ovdje množim svaki sa svakim, ali moram pisati u zagradu jer će sve to promeniti znak zbog ovog minusa. Znači ako je minus ispred zagrade, moram u zagradu pisati x puta 4x je 4x na kvadrat. X puta minus 1 je minus x, 2 puta 4x je 8x i 2 puta minus 1 je minus 2. Manje je opet distributivnost 3x, 3 puta 1 minus 3. Znači množim svaki sa svakim. Ovo tu je što piše x.
Idemo sada 2x na kvadrat je u stvari 4x na kvadrat plus 2 puta 2 4x puta 3 12x plus 3 na kvadrat je 9. Menjam znake, minus 4x na kvadrat plus x ispred zagrade, pa se menja znak, minus 8x plus 2 manje je od 3x minus 3. 4x na kvadrat i minus 4x na kvadrat su suprotni pa se potiru. Imam 12x minus 8x i minus još plus x sam preskočio i minus 3x prebacujem na drugu stranu je manje. Jesam. Ostalo mi je minus 3, minus 2 i minus 9. 12 minus 12 plus ovaj 1 kad ne piše ništa je 13, minus 3 je 10, minus 8 je 2x. 2x je manje od minus 3, 2, 5 i minus 14, pa je x manje od minus 14 kroz 2, a to je x je manje od minus 7. Dvojka množi, s druge strane deli, x je manje od minus 7, predstavit ću na brojevima pravi, samo otprilike, znači tu je negdje 1, pa minus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu negdje, minus 7, brojevi manji od minus 7 su na ovu stranu, kružić prazan jer nemam jednakosti, sedmica ne pripada intervalu, pa x pripada od minus beskonačno, znači prvo levu granicu pišem do ovog broja, a to je minus 7 i to je rješenje ove ovdje nejednačine. Pazite, ako tu bude ispred x negativan broj, množimo sa minus 1 i menjamo relaciju. To je to.